icyonco cy'amagara agatwire buri Sunday shayishatu z'akasheshe aha porogaramu yandi ya Musimanta nituba twinira abahereza ba Mukama abari kwiza umuyo wawe n'ikigambo cya Mukama hamwe nabo abari kubona batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo You are so different. Oh yeah, we don't want anybody. You call it kabali. I do. Hejuru kuno teka shara. Uzima jikume kebendera. Dika yoko fantasy. I'll be a ninja. You're sexy ninja. Yamwa. Sister Ola Kota. Niwa pesana muleno wana. Geta semera. Lamu yenzita. Wali woba hustler. Get the people. Wobula woba musibe njegere. Ombiri kwije juba. Bakwa. No wakwa. Abekibina. Abekibina? Wakora. Okumuntu bakazanyije. Bakapira mutindi. Boroku. Ito bekibina cyo tumbashe bitwaro mukaka. Icyo nakora stage bracket yakugamu. Bas. Ano waka. Warambwe no wawe ndi kuca mushango hagati yawe n'umukazi wawe. Ubwo bushobozi ko tabwine Iwe wabwiya waruhanga wamugana kahemanya. kora uragana gamara ubisani. Tuva bashaka. Bari minonga ya familia. Omushango kunakuretera nugogo ngo kuwabihurra Orwamukira go kurebo yakwata mwana wanje mazima mwana w'umushyo mwana muto mwana wishomero yamukwata yamutwara mushugugu omuhi kondo omushuma w'enkoko omushuma w'embuzi ogo kureba kiragwiro ogo wandebaho tara kureba kifirawe nojonga bingamana biye no wandebaho ahagwe tikumanya nona kureba tikumanya tunakwerebera ogo kureba ogo yamwihamuka owanje umwana yeza kurgata ishomero ogo kureba azagambe byo kumanya ahagwe kidakubimanya onyesura musazi ko kwana ndeba obunani mutwara wandebaho nyo kiragwire nyo wandebaho asa kiragota kampa kanisa kagamba bingi gamba mazuma ni otakampa kanisa kiragwire kagambe pama bya kware waro na mutwara mugongo ninga najena mukwasi yo kuma kuwa mutwara nakutango takampa kanisa kagambe pama bya ni manye pama bya bingi reko takampa kanisa kanisa manya Orwa kabiri. Horo koma kuboine twa project sort twinji ekimwe kuchukufa amisho gatankahi ogatakuria obano manyoto mbwene season eji y'omwani nagergamu ejo nakwatamu kunda aheze nazo mumpuno hati kuturabe nturgo mwani ntuza kubantu zo munjoki kwakura obwe nobwo cyo nabwo twagira ata twabwihayo kuturabe nturgomu nabwene cyanda twazanka kuri yo mbyenyanja nabye by'yanja byona twabyeya tuyihamwe by'enyanja nabyo twagira ata twaguza so benefits no kugira ngo no kwaturoku urugayo okwaturoku ekibankirgamu okwaturoku mwenu nogumumu vicious cycle
Odia TV West na kwa chiro makuru agacentrire amazina Mbabazi Charity kandi nyine Lois Gava erizoba nebirabirana byo kwa katano 2025 kandi shaha nebiri ezo mwebaziyo hizoba niryo rwamkaga ntuje kwisiyaho ebija mtogwa makuru kandi kuturagace tuje kwisiya makuru agacentrire ombwejere emeto y'amakuru ne kuchibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mchakwe kwatiro mu bibari kwega. Omugacentrire kireki emberambi y'urugudo rwambarira kuzishaka eyerarikiriza barukurukoresa tushaziremu kugira ngo mbiri 10 hatine cikoze rwa rugutoro itwe kabataka uruguto ntuzakurikinga oburire bw'akakonko nubwo yongera omu district y'Ibanda narshi urwiro rwa TB kucijya higuru abashomesa banakinana basibura kurganya mutanga kuzaho ima kwijwe mu kirire Andrea Kahwa ikinka abashomesa kuzaho ima uko wa Andrea Kahwa no kuza kwirinewinga emeto y'amakuru yabane kushikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mchakwe kwatiro mu bibari kwega. Mbabazi Charity na Lois Gava gana makuru agacentrire ombwijire abameka ubushenyi great again ambuga bahandikire government barukurabira home ministry by'enguto okukora aharuguto rwambarara ishaka oriyo mu mbera mbi munonga oruguto rwijire bina kandi conjire butandu omezi mace agahingwire umunyamakuru witu bwanyuma yebare handikira abameka ubushenyi great okutambira hamwe kutiya social media TV West ekiraj TV chabo nukoganiraho nabo abantu bagira ngo bahire government ebiri 12 byonka okutandika okukora uruguto ningashi barcinje Minister wa Works and Transport General Katumba Wamara kandi Ministry ya Works na Transport atugihire ebiri 14 kutandika gukora uruguto rwishaka mbarara ninga bakatandika kutabe byinebyo yabo kuba uruguto rufire rwaho burizo babantu bafa abo uruguto kuba rubi ebyina byarenga ebiri 12 kubya kwa government itakakozere cy'umugishabire numuzakora ki okon ko tuburiza bambuga kandi ekintu batugambire ebiri 12 na ministry ya mutandike kora uruguto kitari echo abo kutaga kwabataka na nokurura kwabo tushaziremu kugira ngo mbiri 12 hatine cikoze rwa rugutoro itwe nkabataka uruguto ntuzakurikinga abo kuba abantu tubagumana bafa bwashesha bwira turukubareba itwe nka concerned citizens hona baba buzibwe ekirakorateho urugutoro rwamara kucingwa abantu nbayisha karabahi nabunonga babushenyi imwe aba district ya Shema aba district ya Mbarara n'abambarara city kuturatere furembe twena tuyimukiremu turebe ngo twakora mu ruguto twarukiye kandi imwe abo kutureba kuturarge kurukingo of course alternative numurabantungamo barabimbaza kasese norabantungamo wargambarara noza kagamba nozo mursindura nozisha nana barabimbargisha kana kasese nokwata ursindura kagamba ntungamo umbarara
umunyamakuru weitu aburize aho abambuga bari kwihamana ngo kukinga oruguuto kandi bamugarukiremu bati nyenda kubagambira imwe bakutureba constitution yihanga article number 1 neyakirambika kurungi ngo obushobozi bwona n'ubw'abataka all power belongs to the people article 1 of the constitution eje niyo tusinzirireho necamaze amapolisi nebasa kwija kugira ngo yetuzibire kokitwe nk'abataka turi kwemerera our constitution yitere kutwereza obugabe nuho turasinzirire kwimuka tukakingora uruguto anta no manyaba kwinyina haburi izoba nabaguhoma unga abo kubahare ntushkuretera tabareba ako burga muneho mutumbi gwe hata kwa abanyaruguru magwiyaho utagumangiri because iyo master no burga mwishomero no butahagumanya ruyare urugutoru we shall not take things for granted. Abavuzi b'ebiruka nabo bagambire ebiri kubashasha abw'embeera mbi ey'oruguuto. Gavumenti tuyambe ebina motoka zihwire zisisikire nizitwaza springs motoka zitira hansi gavumenti mutuyambe kamwine sente mutuyamba ruguuto. Kera bwizire twakorenga biro bibiri atabiro accident twabantu tusaba gavumenti etuyambe afazare terrebiraka nitwe tubone itwatamburize ibyiruka byabakama. Bamwe mu bashobozi basemera embuga abo kwisiya gavumenti umwuga gwayo. Ibyamaguzi bikuza Kongo ebikuza Rwanda by'ingene barabaha na nitwe twine byamaguzi tukutwara ahiru na Kampala n'ahandi k'ebitoki amajyani n'ibintu bwoki mbaho ibyingi ni tubaburuguto kurukuba rubene ni business zitu zibanzitufira tourism tujeriseho gama na polisi abwabushenye mpango okutereza abantu abafunire butandu omuruguto rombeza mukaga konka batuburaburuze omusitari rukugarukaho hanshongeji utafera Centers Government yatira uruguto rukutabuke byena n'ejo Minisita w'ebyenguto arikugamba gashakwa Michael Atwachire. Webere Michael Atwachire abebyamagara omuribanda bino kwerarikira bwanyuma y'oburwire bw'akakonko ninga TB okweyonjera ombyaro enshongeji nejecherwa emiturire mibi ombantu ombyaro kandi kiri kutamagara gabo mukabi okukwatwa endwareji. Timothy Mushabe aine birukira Egomboro ya Chichizi negamba kuba niyechereze yo kuzura abantu abeine obubonero bw'endwara y'akakonko omu district ey'Ibanda. Omwaka gumwe guhingwire report y'abashahara Ruhoko Health Center 4 neyoreka ngo abantu 132 bacebeirwe rukaga nabana bakoreka obubonero bw'endwara y'akakonko kandi 83 bakashangwa beine endwara eji. Ibanda twine ikizubu cy'amani cyo burwire bw'akakonko narishi urwiro bwa TB bucijya higuru kandi no kugenda no gucaracara no mbichweka ebichweke ibitusangire mu burwire bwinji ni nk'icweka cyo mu rusozi kicuzi urwire bucijya higuru omuri abo twa presuminga no go tukureba aine mu ko bubonero bwaci bwa TB abantu kagana bana omuri abo kagana bana twashanga abantu kinana nabashatu bana bakoze iki because akugambira abantu kagana bana na presumption rate kechiye bit low is around 46%. Okweyonjera kw'endwara eji nikwejechera emiturire mbi y'abantu ombyaro aho endwara eji eyonjeire. Ekikureta TB yakanyokwe ni abantu embera y'ibakuturamu kandi na n'obutara kuza kuchebeza abakushasha abantu barushosho munonga nibakira kusitama nanka nonga bashija bakusitama hamwe kunywa kashera kabo kandi bashigera mu nko muntu akushasha ataragwize atachebize hatatura nabandi. We RDC Godfrey Mbetegereise ahakwakire chomech arabwira abashaho okora emirimo yabo omumiringo ey'obukugu. Profession yanyu mu bashaho very humble and complicated. Okandoringa abantu tumuzana abantu basimu kungatirisi kuri cyo shukanoko omata twenda kushebera munonga fase echo kubanza wizo mwirwaro kugwe mose mikoraki muneki baseme kumtereche ekisani bakwesera ko mara
konka mbanda utwenda ngo stakamisinga na stakayika number 1 no muntu no kumanga ina kakakasiri omuntu yagira kakakasiri ladies and gentlemen you must have an x-ray at least once a year. Icyuma iki twatunga iki Ministry ya Health twire ikibarwa miliyoni zikushika 25 esa Uganda kandi nabwo baturaganise okutereza akamotoka karabene kakitambuza. Omwaka gw'2023 Ministry y'Amagara mu Uganda ekashoze ekyandiko kiri kworeka uko abantu obucweka 8 n'obutonyeza mushanjara 10 beitsurwa endwara ey'akakonko. Gashakwa Timothy Mushabo muri Ibanda. Abashomesa binakinana bitwara ryambarara basimbura ku rugahari Nyamitanga ubwo barukuza ahoima ahacirikizo cy'umutonganirizo w'abashomesa Andrew Kahwa. Abantu bisha kuza ikiro cyo mwishirire wabo Andrew Kahwa izoba ryo kubanza Sabiti erikwisha. Bwana mukuru wa Nyamitanga Reverend Father Richard Sevugwaho nuwe yasimbura abashomesa binakinana abarukuza kura magomwa nyoguru kumanywa nkakoki omurohoyima iyo mutonganizo w'abashomesa mu kirire Andrea Kahwa yazarirwe. Mwemu ababanjire abaze umisho abembere abagumenyuma abarinda abashendekereze ayeme ahiguru. Nyenda kusimara hanga kugira ngo nyebembire delegation y'abashomesa abarukushika hihi 809 abarwo mu itwareri okuramaga omudayisisi ya Hoyuma omwanya go barukweta ahibare koki okugera haratadeo munjira mukuru w'abashomesa mu itware urugendo rugenderiro kuyamba abashomesa kwegarura busya umubuhereza bwabo ekiruku kitwarayo no kwecumintereza abuhereza bwitu no kushabo utonganirizi bwo mujurizi kandi umuhikirire andere yakagwa aguma twase kandi atwebembire umurweto rwitu cyashiriyo ntitwara tobwe tukwihirira hariyezwe abirasyo wira ayeherera kuza kutunga amana go kurangirira ikigambo cya Mukama noragirwa niwe kweherera okeshabira kandi ukashabira abikiriza abo kubanoye bembera kandi itwinga abashomesa kuza hoima uko wa Andrea Kahwa no kuza kwirinywinga kuronda no kushaba kweherera tukashaba tukatunga amani tugo kutwira twasa kurangirira ikigambo cya hanga. Umuhikirira Andrea Kahwa umutonganizo w'abashomesa no muhabajerizo ba Uganda bitirwe dini aroko yitwa kabaka mwenga wa kabiri abiryo kweza 2006 okwezi kwa cyabahezi omwaka gwa 1996 omugandi abaramaje 2015 kurwumuru buheju bahikanya bushozo muri kiruhura borekeriro gwa na mugongo kandi abakatanu ku rugendo rw'abayizo bari rwakana kurara mukize papa namujyante banyita Francis Rendo mu Uganda yambuza ati how is the run of the matters insi y'abajuruze ryeta narebe ngeri yabire nahereza abajuruze kitinsa ore nanye kitinsa cyinku muhereza namango abajuruze ba Uganda n'abantu bamani kumanya ebikire kandi abahe amani bukubisya wabangire ayimukama wabangire ayimukama kandi ampereza amani ahereza n'abazira amani kandi abe no yampereza ibyitagurira ngo bene nk'uko mushomye wanje abantu bahumura maramizo agarihine nguto abo barukushabira baketereza nuko bakagumiza mu rugendo nkambweno umazuma arikwende dini nokiye ko kugitugutukira akuba kanaba nimbari dakikezi nari twasigaza kilometers 8 okuruga omukageti ati twahika ahiba kweta omugeti kukatiriwe twina magara nabwo ecyo habwa amani gashara zanyu nize mutishabire rero kutirahika mwanya ni 20 kurasha uguno munundo kwanje gwa munana ndikuzana mugunga habigire kandi bimwe binashabire abajurizi bariyo babishiriza nisima ranga kugira ngo umwaka nanta mamani ndabaho ninzana mugongo atizoberi zakorara rya ntonde aba bariyo batambura n'umyishengero wabo Francis Mwijike okurambaga kukuntura n'ingamba
no kwehakire akuba utakuteganisibwa bingi okesasa okehayo ukagamba na ruhanga wawe kandi ukatunga ebigendero byo kuyorekerera. Nda Aidan Bataringaya hamwe na Sandeke William. Webade Aidan hamwe na Sande. Obo Uganda rwetebekansizaho kujaguza okwitwa kw'abajulizi muri na Mugongo Kampala. TV West yakuretera Katoza Matters Shrine aho mwishire Adolf Tibe yalirwa Rudigo Aboli omwaha abajulizi abitirwe na Mugongo yabeire nazarwa. St Adolf ogu na ijukwa buri na bishatu oko kubanza mu diocese ya Fort Portal ahabwo kwitwa ahabwedini. Omushtirire Adolf nikigamwango akazarwa mu cyaro cya Mishenyo mu parish ya Katoso mu district ya Chenjojo kandi akaba ari omwe abajulizi 22 bukabaka mwanga yabandize kwita ahabiro bishatu byo kwezi kwa mukaga omwaka gwa 1985. Adolf Tibe yarirwa Rudigo Abwori akaranjurwa mu ruhu rw'abashyikirire omwaka gwa 1994 kwihobwo parish ya Katosa hamwe na Fort Portal diocese bakatandika kwijuka omujulizi ogu. Ekichweka kinu kikatandika kumanyibwa nk'ekichweka ky'abajulizi okuruga habwire bw'okurangwa okwa abajulizi ombahikirire omwaka okutahibiro 18 kwa 1994 kurugobwo kwesengereza no kusaba kwatandika mu kichweka kinu. Ekichweka kinu kyagenda nikiranganwa ahantu hona kyamanyibwa okurugwo mwaka ogu abantu batandika kuija mu kichweka kinu kuramaga omyaka yekinana kyagenda nikikanywa kandi omyaka egi omukwenda wa papa akaija hano yekinana yatongoza ekichweka kinu mu butongole. Parish ya Katose kahanga ho mwanya gomutano hihi nekerezia habiteza barukuramaga kwijuka muhikirire Adolf Rudigo bagweta Katosa Holy Shrine kandi baturambuiza omwanya ogu kandi bamwe nibagera ngo barukushabira omwanya ogu nibishikira. Abarambuzi bayingi abakwija kurambura mu kichweka kinu bayizire kuserera enema no kwijuzibwa amani ga ruhanga no kurora ibyamahano icya ruhanga yakozere muno gano amabale emyandara iye kuzoka yembaganiza muno yine ngoma mu kichweka kimu yine busozi yine bichweka byo kweserekamo yine compound yo kwegambira no kutekereza no kusaba nene sana nkekelezia inyakukingwire. It's like an open church. Nyo nyesimisa umwikire wetu Adolfu nko mwikirire wenzarwa ya hanu. We should always be proud of our Catholic faith. We should also be proud when we are giving testimonies about these Uganda matters. These Uganda matters are for real. When we pray through the intercession, they give us what we need. Father Venancio Busobozi orugana mukuru wa Katosa Parish nagira ngo byo kwegera hamushyikirire Adolf Tibe yarirwa nibyinji. Tali nangwa Fort Portal diocese yonkita abakristo ba Uganda abakristo ba Afrika Tibe yarirwa Adolf Rudigo ntumwegera ikisembo cy'obumanzi n'obwa kaiso ekigambo bwa kaiso kimanyisa okuhereza obujulizi no turukwiho bwa kaiso Kristo obyatujunire twafoka bantu abajunirwe sagamaye twafoka ba Kristo umulimo mukuru ogutusigaza niko kumuhero bwa kaiso omubikorwa byeitu no mbigambo byeitu. Mukishoka cyache nje muntu tutunga kuramaga abantu bengi barugambishwe bingi na munonguna abatali bakatolika nabo lebeje hano batosa kwesengereza nibaija ne basamu ikiriye St Adolf ne batawo kusima kwabo kikonyire itu kweteraniza hamwe nk'ekichweka kino ekya Chenjojo madini no miringe ndiye mbaganiza so na wekiri Adolf wono mikirire atukonyire kugonzangana kumanyangana bwanyuma yo gushanga ng'umwanya wo gukaba gutendeza hamwe barogwa baramaje barukuzana Mugongo kikasharwa mu St Adolf agereciro cyo kumwicira hecho mutano kandi bakaca mu kumwijuka habira na mushanju byo kwezi ko kubanza. Abepiskopi na masaza agogona besoroleza mu kichweka kinu ebiro byo kwezi abira na musanju okubanza bayija hano abepiskopi bona usaza lya Kabale usaza lya Mbarara usaza lya Kasese White Hand Fort Portal no usaza lya Hoima itwena tuiterana hamwe kaba Kristo bekicheka kimu kujaguza onu Adolf Tibe yarirwa Rudigo arakuzarwa mu kicheka kimu. Robert Kato origo mu seminario nagira ngo binente kateka ezokurakurana so mwanyogu ekicheka kintu ndakifora
not only kichweka cha kuisengereza but a tourist attraction for this country. Kama haya marked by the government bakambenda kiteka sente nyingi almost billions za sente but for kichweka kiambaganiza. Bekichwa kiekelezia ntwenda guforo mwanya ogu a place of prayer. Planning kuteka mu umuhanda go musaraba, kuteka mu garden of Gethsemane, kuteka mu Bethlehem n'ebintu ebindi, ne small chapels na grotto z'embaganize z'abakirire, grotto za Mama Maria n'ezinu kabantu balijaga basole kwesengera no musaraba mukoto muno okutwidi cyangu kino kichweka cyo bwikirire, kichweka cyo kwesengereza kandi kichweke kukonyera ekelezia yona ihangaliti Uganda. Abaramajwi rw'umwishaza rya Fort Portal Diocese nabo korari parish ya Katoso mu district ya Chenjojo ahakereziye ya Chanaiti okutunga msayo mukasheshe nuko bagumizemu. Diocese ya Rugazi ni yarukuza kwebembera mu kutebekanise mikoro yo kuramagomo na mugongo omwaka ogu. Amakoraga gashakwa Daniel Bingana. Webare Daniel Bingana reka tumireho ntugaruka na ganda makuru otarga TV West. Agarukurataho nagakushikibwaho Movit nerwo mite nebijumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe. Agarukurataho government etongweze ntekateka yo buhinji no burisa etarukushisha byo buhangwa omurucegegwa ngo omurabani muri maruni nimukora byone mukora handashye yanyu mulinde obuhangwa bwensi. Agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit nerwo mite nebijumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. MTN Momo introduces Yinvesta, a convenient way to make your money work for you. Customers can invest as low as 1,000 Uganda shillings, earn daily interest, and withdraw their savings anytime they want. Simply follow these steps. Dial *165#, select option 7, Invest and Insure, select option 1, Invest with Momo. Then select option 1, Yinvesta. Finally, enter your PIN to unlock the power of Yinvesta. MTN. Together, we're unstoppable. Werarenko mwerere n'umfaratsi bw'umutendo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwena Resform insiye biroto birungi yakweha utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyompe nkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakini cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushisha nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wachinkorire
Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafins Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwahati nitwakira applications omu mashomo nka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangurirwamo. Twishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amajimerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora cyayicenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatajigit gona esimu notumshanje ina note emwe 2-3-4-5 ninga notu mushanju ina 5 ninga notu mushanju ina not rukumi. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabataka jiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapensi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba murugi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumorya hano baryo bategerize mu mbagano mangwe shazakire wansuko mu motoka riyo nenyusi yo ngwija kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufundurira kahurire Nkamwana tera chairman wembaga akongeze we nako kishahemu ito twe tuyon tuno diplomat akatuka kanuzira hanga waje tukanyiha ambi mucyara nabagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende nabagine nintere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekozi ko mu mugusha entanga wuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS Olive Bishuba na bikomushisha we Jonathan Rutagira Bishuba nazi kwa Sande Nyincakare 2005 kwa 5 2005 umakagabo Ruhega Kakanena
Rugarama North, Rushenyi, Ntungamo District, kutandika na Shahi na Zakashesha. Yabitira abataka ba Ruhega na Kakanena, abantu bakawempe Kampala, abambarara, abanyanga, abarubare na Ntungamo Yona, abanyabuzare, abanyankago, mwena, mwamanyisibwa. Jonathan Ruhanga amhereze icyumuro kirundi. Wararotekatechera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimbarara site obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga Makanising street ahakizimbe cy'abasista hamwe na hashungine na Chosiga house hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire ahawe house yabo bineho tires nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango n'amabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe ya house ebintu byona no butandu bata Kayimuka humura Uganda makuru nko muringo gumwe ogo kurinda ebyobuhangwa government ya Uganda erukurabiraho ministry ey'ebyobuhinji n'oburisa etongwize enteekateeka ey'obuhinji n'oburisa etarukuteganisa ebyobuhangwa kandi egi emanyirwe nka climate smart agriculture transformation omurukyegegwa bagitongoriza omugombora eya Kigambo. Climate smart agriculture transformation no kuhinga no kuriso kutarukuteganisa byobuhangwa obwe barukwera abahinji n'abariso kugira emisharuro mingi otireho no kubarondera obutare hatabireho kushisha byobuhangwa. So our coming to Chegegwa today was to really see how far we have moved with implementing the project, but most importantly how ready farmers are to implement the project. What we shall note in the project, there is a word transformation. As the project ends, we need to see change. Enteekateeka egi neija kuba nekora omu za districts nkaga na mwendo kumara emyaka mukaga obwo erukushajikwa banka y'ensi yona ha sente z'orukwingana miliyoni 350 omu sente za dola. Climate Smart Agriculture Transformation Project nikimanyisa ingu ebyobuhingi ebikurinda ebyobuhangwa obuhangwa bukikara buli buyonzo kandi ebyentasha bikeyongera tukongezaho n'akatale kandi tukakesha n'endwaire omu birime byaitu rundi omu bisoro byaitu. Project enu y'emyaka mukaga ntwija goboramu habwokuba 1 netwegesa okulinda ebyobuhangwa kusigikira ensi kokwegenzere neba dry hati tukubyara emiti nikiretereza ensi kuba yobuhangwa oburungi okuba n'enjura 2 netukonyera okurora netusagika okura twabinga obunaku. Omurukyege gw'enteekateeka egi neeza kuba neeshagika okuhinga kw'omwani okuriisa enjoki okuriisa ebyenyanja okuriisa ente z'amatotireho n'entinde ezirikuremesa abantu okutwara emishuburo yabo omu butare entinde ezirikuza kutindwa harimu biyindo kishagazi hamwe na mitwe y'enkoko. Omu climate smart agriculture ekimu habikubasabwa kukora ngo omuraba ni mulima rundi ni mukora byone mukora hantashe yanyu mulinde obuhangwa bwensi. Tureke kutema emiti tutakubyara ki tutakubyara emiti ndisho tureke kuza amizi gakuruga entobo y'amizi amizi gakuruga tukahingaho kandi twakubire nta protecting and kwamizi gagunyuzemo. Okucecerezebwa kw'ebyobuhangwa kunjiza hampinda hinduka yensi na mnongo kuretaho ekyanda. Amakuraga gashakwa Philip Murangira. Webari Philip Murangira omukaruru ko kutorana habebembezi b'ekibine kya NRM harengo rwa district omuri Sinjiro tukagenzere kurunji bwanyuma y'obwemucero okubarukaho ahibihenderire hariho abashazireho noho Sinjire na n'abashazireho osinjirwe kandi eshongeje sigire ngunga mitima y'abatezi bakaruru n'ababire besembere katurebe Ruth Nwamanya ebyayihire.
Karura ka hariho ababiri nibenda kutera abanyamakuru bitu na kamera zitu batari kwenda hakwate bire nibigenda mu misho. What have you done? What have you done? Jihen. Sumahante bezigabirwe staterirwe Karuru kandi ekiresireho embeera mbi obo batezi bakaruru n'ababire betsimbireho barikwetomboita ngu tubahebwa mugisha gwo kutora n'abebembeza barikwenda. Mbwene nkokuba kwatanisa omuntu ngunguka district akabumaneba number 1 ona bashitamire bagira ngu reka tuyihemo rwari turonde abebembezi mbwene ani bashaba bateza bakaruru abantu barabanjure mutabahakanza songwenu aba bantu beshariremu katorobo yashitama kandi akuze so chairman wano reba ba councillors bawe abine pate yitwa mutuma katorobo numwe haribo kungana pangara kureba ngo abantu bashitambire baba teka tekera mwena info yani yona echo naleba mchugwire ngenda kubasha banyowe ndikande tuwanyu wabantu ngenda muchemu mwetweremu mwekerera karuru mumanye mumapaka rukanyu mukwera karuru keshonga mureke kuchwamu abantu bazire bashatu ngo batwera mu district yona techabaha kushanga minister na yemena shoma ngo secretary wa finance ntwendogu NRM chairperson ntwendogu ogu ntwendogu abantu bambetire cyataro karuru kusitamoko mukashara abantu bace bishwe kwa mari yaka 5 iwe to humura nonde abandi bahumure iwe to kwenda kuhumura niki NRM mwajimara hisinjiro kurugera haribamo babire betsimbere emivuyo y'akarura ke katandika kare kushika ikaterirwe akatikari karuru bagano bakora ibintu aho abantu bamwe ngo banominating bandira ngo ndinde ho register reka shuguye register nyine buri kimwe nazo mbanga nashashura egisa barema kutunominatinga because orders rya muntu omwe nari muyafa hona nabo habarikiriho mpigiza ndabeho bwanyuma yomwe hababire betsimbira hantebe ya Secretary for Finance Women League kutandika kavuyo okushita police bitahiremo ndebe zimwe kabaje muri gize zimwe kabaje konka hamwe tukabonera akwakaza mu sente nyingi kaza mu butikirizana kare abantu hamwe bingi in fact namuno antebe y'abacana bakazi bagenda batashimirirwe for sure mostre abebembeza bahiguru batabwe sente nyingi kugira ngo umutogo arabemo kandi ushanga atari confidence compound Moses Mushabe asingire ya chairperson wa NRM Gerard Agaba yatoranwa kuba muhwezi we kamama Aneti nawe yatoranwa kuba chairperson wa Women League John Baptist Mali asingire akobwakirinju n'abandi binji Ruth Nwamanya webari Ruth Nwamanya ho muri sinjiro reka tumbereho tugaruka naganda makuru Oino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city ukumanya biri kukiraho tera noti mushanje mukaga hata no nitano chenda na mwenda ananeina tina events nito twengo muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe katochi yerino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi yerino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi yerina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo
Toch alcoholic drink enuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguze bizigo kumpi container namba biganye sagala kufaanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibanda omusajja ngobya olususulu nemeseza amaka gula bizigo wisiige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino Glow hand and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow cosmetic products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow hand and body cream Glow herbal petroleum jelly Glow perfumed petroleum jelly Glow junior jelly Glow hair jelly Glow hair pomade Glow hair conditioner Glow hair shampoo Glow hair relaxer Glow pure glycerin ne Glow baby powder ifune maduka wonna ne mu supermarkets. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Susumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700-670-691. Otweraronda pchindunji ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakanika za pchi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abanashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera pchindunji za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sell na retail nka black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pchina tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero batteries omuhoro sell na retail Comet oil omu half liter na liter 5 otebwa kumenya chika cha roller chirakoza za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 nkaga ni 2 Singura pichipichi na Ruhira Millennium Sacco. Singura pichipichi noete ngaka konji kamwe ubwo ri kubike mtwara 5 okumara mezi mushanjo otakazihireyo kandi abarasingura bihembe binde birimente TV screen zirugogoma amasimu gomurembe nebindi nyamwinji nobike mtwara 21 nabwo mari myezi mushanjo otakazihireyo okugura bukonji bwinji nicongere micha yawe yo kusingura akazana kandi kaza kwendera umkwezi wo 12 awuturaga bire bihembo za mataji ga Ruhira Millennium Sacco nganya Kitunda Ruhira Nyakivare Kashumba Kabyanda Ngarama hamwe na Mbarara City utandikiraho kubika ibiri kukiraho tera noti mushaje noti #5 shaje na 8 shinana nemwe ninga noti mushaje 8 shinana na 8 15 nkaga na mwenda Ruhira Millennium Sacco banka yanje banka yawe Abanyambarara Swift Initiatives Limited baturetera umwana kugwa by'obushuruzi n'oburambuzi ebirayi namushanje byo kwa mukaga okwisebera mukaga byo kwa mushanje omwakogo omucheka ijatugure ebituri kwetenga habesha zirweho abashubuzi mwije muguze byanyu abamakorero abamahoteli abebyo kunya no kurya abamajuta cosmetics abahinji n'abarisa mutaferwa booking omwanya hati tera noti mushanje notemwe anana mukaga shinana na mukaga ninga noti mushanje 3 anane 5 noti 3 makumya
gashatu bakwinire n'enyamisho nyamwingi okurugo muzu embarasi gonya maya engamia n'ezindi bouncing castles swimming train na sakasabwa abana cyaziri kutambirira bisika n'umuziki go kucamura heciro no mushana okutama main gate ni shirinje 200 no kureba enyamisha ni shirinje 200 abana bishemero hona ni 10 otaferwa Kuruka yumkahumro umuganda makuru abaturo muri Katerera Town Council Rubirizi District behananjirizibweho kurekeraho kugayemeramo yabe inecero kubatahiza ebugambirwa hamukoro go kwayobwezi aha abantu abari kutimba amabare no kutera amatafari mu Town Council ya Katerera home district ya Rubirizi. Ekitongole ekitali government ekyasaida Uganda kikwatanise n'aba UNDP birukajura aba European Union bahwereira abatembe b'amabare omurumwonjere small scale miners nebukwato ebyokukoresa tugerezoho kwatanisa n'ekitongole eki ninga kunywanisa nabo kugira ngo tufune obuyambi kuruga UNDP okuyamba ba artisanal scale miners especially muri grupu emwe yitwa abasekurondamu Katerera yamwongera artisanal small scale miners ishonga tiromu omukora amatara matafari na namabare eshonga yokushemesa abana na kapito yito butahika kandi twende ntungu kayite kabanje omukoro gukoreirwa hambugaze gombore ya Katerera kandi abatura bashabura kwehara okugayemermo mukamanya okumwa kubasa kwerinda okumwa kubasa kwe protecting utakaza site umwami bakwata group ya twazihereze bikozeso umuntu akarugaha kandi akakaguzo wa boda nezi y'amabare ryo ne yiha munonga bante omubworo na muno angava kondaga bwo bakwete engogote trip yengogote erya mitwari 12 emitwari 10 kurujira muntu wabona kandi abakazi tureke kwegaye mirimo abo kuba nkanye nkanare migwe agahinga no kore yindi mirimo konga kunagira mukarimo ko konda amabare ntabwe na ngendo miso gasha kwa Onesmus Ndianabo Tugarka na makuru agebye mzano Here just searching, still deciding, what am I watching? We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! I'm at my business, enjoying success, Nachusa address, all of our progress. We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! That was straight. With what internet? 4K HD, non-stop action. We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! Jerry car. With MTN. We are what? Unstoppable. With you and MTN together, our progress is unstoppable. We are what? Unstoppable. Omubare gw'abantu abarukwata oburwaire bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafire oburwaire bwa mpox n'obujanjara buti okwikandira kimwe n'omuntu owayerekire omanyiso n'obubonero bw'oburwaire bwa mpox nkorhererwa ha mubiri okwata ha bintu ebirikozi bw'omurwaire ninga amaizi agakorwa mu mubiri gwe obu nibwo bumanyiso n'obubonero bwa mpox okuhemba omuriro orhererwa ha mubiri okwamani omagara gona na nokuzimba enturugunyo okuntu korukubasa kwerinda oburwaire bwa mpox yetantara okwikanira kimwe omubiri ahagundi n'omuntu okeberwe kikahambwa kuba ino oburwaire bwa mpox yetantara ebintu byona ebikozesebwa omurwaire oyina obubonero bwa mpox gumona abo mu ngaro orukozesa sabuni n'amaizi ninga kuguma nokozesa sanitizer tunga omubazi okutsirika oburwaire bwa mpox waba ori hartezo gukubukwato wakureba ninga
ukatekateka ngo omuntu aine oburwaire bwa mpox tera aha namba etari yokushashurira sente not munana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha aha mukutugwa your report ahari 85 not obutumwa obu nabukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama, I'll be strong and go so far, lasting long like this geisha bar. Strong and last long like geisha. Erizuba nzakutayire cyaro mufite gutosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa. Movit nerugomite nebujumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe enganda zona zikaseranda hamwe kushara embazi yebishaka yo kunabisa abana babo omwana nabasa kwesiga movit habo jerry aloe vera ningashe avocado papaya movit okweyesiga izoba lyona. The National Martyrs Choir Festival Grand Finale is here. After a battle of the finest Catholic and Anglican choir in Uganda, we've selected the best of the best to compete for the 36 million shillings cash prize in this finale. Come witness passion, talent and excitement at this exciting event on Saturday, 31st of May 2025 at the Kampala Serena Conference Hall. Gets open at 2 p.m. and entrance is only 50,000 shillings per person and 2 million shillings for a table of 8. The National Martyrs Choir Festival is sponsored by New Vision and its partners. Hey, wabula muntame. Mukolagana ne Harapa Travel Consultants. Gaba masanyu merere. Bakugobera ku visa eya UK, US, Canada, Europe, Dubai, nawalala. Bakona kubya passports, eya tickets, hotel bookings. Bakuyambako n'okufuna emirimu ebweru w'eggwanga. Balina n'enkola eya kibanja mpola. Harapa Travel Consultants entinda ku Haruna Mall level 2 na level 3. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Umunsi aho rukorora na senyiga biri kutishura ku rugahamuramwa ukabura businje aho rukorora na senyiga biri kurabanisa mu izuba ryawe ukahendera utine cyo yogasire kandi aho rukorora na senyiga biri kurazo tabyame nitwanjura Genacof DS Herbal Syrup eri kukozesebwa okujanja bo rukororo senyiga nakahehero za allergy hamwe no rukororo ruretwa asthma aho naho. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha kabyite by'ubuhangwa ekirizibwa ba National Drug Authority kandi ninunji ahabwa abatona bakuru. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa aba Gena Herbal Limited abakorire Covidex gishanjumba tundrogemba zigona omuyihanga obusasi kuburagumizemu shirru bahabuzi bumushaho. Gena Herbals ekayeme bazechishaka etine kabi. November 23rd, we got an accident here with a bullet, an askar shoots an askar. So in that moment, I ran there to see what happened. I found a shoot guy. According to how we are trained by Prudential and the Red Cross, I helped that guy to block the space because blood was too much, he was bleeding too much. I would like to thank Prudential that guy recovered. Prudential, let's live life together. Turinawi.
Amakuru agebye mzano enkuyanja yabirukiye okurwa mu ihanga lyona nibo bayetaba omukwiruka kwa Coffee Marathon kando kwaba kuri yo mu rwashameire district ya Ntungamo okwiruka oku kutebekanisiibwe n'ekigenerwa ky'okwera abakazi abarukuhinga omwane okurwa mu bworo. Right Honorable Thomas Tayebwa nuwe yasimbura biruki aha myanya etarukushana abayitabo mu kwiruka kwa Coffee Marathon enkuyanja ya biruki aba barumudoka Sinzukuru na Stephen Kiprotich nibo bayitabo mu kwiruka kwa kilomita 5 10 abirnemwe hamwe na 2 okwa abantu kwenderera Africa Coffee Park okwiruka kwa kilomita 2 ombakazi kwasingwa Maserin Cherengat hamwe na Isaac Musayi owa timu ya Prisons kandi ababona bahebwa miliyoni 10 buri omwe. That we are going to continue supporting you as a government because you are putting our country on an international map. Yeto nimbahiga to join such campaigns and to support such campaigns because tomorrow we are the future of this country. Kandi ebintu nkebi bitugaruza mamanu kureba twashanga mu Uganda is going to now start processing our own things and our own products. Tatungo mushanga abanyatunga Taya Isa narishikureta Coffee Marathon kandi yaragenderire gukura umukasi na mnonga umukasi w'ecyaro mukazo atunga abantu bingi na mnonga eminyeto niyo yakira kugenda bamwe. Ebyo bikiryaho timu y'abasigaze y'omuzano gwa basketball ofurwa mu kampi ya Nakivale yasinga emizano ebiro mu mpaka za Western Basketball League ezazanwa rizoba Harimbarra University. Nakivale yasinga Alpine zahabwa banshanjo haryana na bishatu kandi abagaruka basinga timu ya Jovok Wall of Fame ahabwa batawon na bitana haryatawon na kimwe iyo Jovok Wall of Fame yasinga Rukinga ahabwa bankaga na bitana haryana na 8. Muzano gutwasingwa twarugamuramwa ogwo kuzana defense twagwejegera mukake bafuna mpira batuteba. Omuganda makuru g'ebyemizano timu ya Radio West esenjirwe habisinjiro na goli 3 ahari 2 omuzano gw'omukago guzanirwa harikabengo. Timu ya Radio West gumize mweru kutaya irabahagizi bayo ahikwatine n'abanyisinjiro abagisinjire na goli 3 hari 2 omuzano gw'omukago. Radio West ryo mukwetebekanisizo kushaguze kinihiro cyo murundo gwa 2006 cesirwe kinihiro merankongere kandi hati yasye muzane 3 yeru kuzana omuryo gwa rubirizi hamwe na Rwampara. Abanyisinjiro basimira Radio West kandi bahereza yente yo kubanjira abahagiza hakinihiro merankongere habara na mukaga byo kwezi kwa mushanju omwaka ogomchayi kacheka. Mwene mukimanyi ngo mukago gwiti kire kirugwite. Amina amina. Itwe abisinjiro district of Turia twena twerundini uri yanandahura ite byitu tubiheraho ente yanyu yekinihiro tukina no kimanye Omugani makuru timu y'ompira gw'ebigyere enkambi ya kabiri y'amahekurwa makenke sinjire ya Shema South na goli ibira hari emwe omuzano gw'omukago oguzanirwa mu kishayi kya Bugonji. Omuzano ogwo gutebekanisiibwe district kandi guriye gutebekanisiibwe enkunzi y'ebyemizano abahotira rw'omuyaga. Omuzano ogwo gubire gutebekanisiibwe kwiguraho empaka z'amagombora omuchangechi. Ekintu kitwara nka kimwe abinte biturukora akuretaho enkoragana nungi n'abantu ababurisho ekiturkwasa kweta civil military relations activity. Aba bana bo kureba bo mpira arimo scholarship abana kuba kundo mpira it's talent among talent development kugira ngo mwana yakutungure cyonco cye kuchumisi yahari abana bo kundo mpira ba Messi ba Ronaldo nabo bakarwa mu family zindi so na hata ivari nabo mpira kuba kushangana bakora tubashamba. Babariho kureba amakuru agacenshire kandi ukayikagwa hendera wanaga kusiona abantu babaza Charity na Lois Gava njonda kwendeza kurara kuronji hagandi gategereza nyinshi akare shayibiri somwe bazyo mu makuru agacenshire takargaho orare kuronji.
Eshaha zabisha tuzekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Mushana Productions ne kuchibwaho Muju Hotel. Omuprogaramu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetagwa. Mushana Productions. Endagano yitaka, endagano kayabe endagano, endagano yitaka, endagano kayabe endagano, endagano yitaka, endagano kayabe endagano, endagano yitaka. Endagano kayabe endagano, endagano yitaka, endagano kayabe endagano. Iwe wijano gira ngo ntihaza kubaho ki? Wijano gira ngo ntihaza kubaho ki? Atogo mushija kuri yakwita wanobo tamugarura hemishangwe yindi. Kandi niwe mwamisho banjirigwe. Ece cori munokora tikikire kigwire. Ogo muhorogo yine no basa kwita mushijogu nabyo byongere mishango oshangani bakwate sente zindi noza kuguzana kabanja kasigara noza kugwazogu ninga noza kumurihirira abo kuba no mushisha omushisha no basa kumutera omwate nsigwe shaheje omutere oshange wa mushisha ekintu ece sente zo tarabase kubona no bwo kuguze byawe byone mwene cyo munokora mwamisho bangiringwe tikikire konkani webeyendeza yega kubero wawe wamanya ngwanyizo muntu shitamo wawe reka kugenda mukuratire wakireba ninjira hati mwamisho banjirigwe wayega na ninjira nti eshaheji wayega oyego koraturi Cyama n'umunwa yakwata hati yuko nayitegereza umushango gwanditse zanugu oho cyica turetse Chemani uko kunabikugambira ndiko biri umushango kunakuretera nugogo ngo kuwabihura kiragwira go kureba yakwata mwana wanje mazima mwana wo mushyo mwana muto mwana wishomero yamukwata yamutwara mushugugu omuhi kondo omushuma wenkoko omushuma w'imbuga ogo kureba kiragwira ogo wandebaho tera kureba tsirawe no jangwe bingamana biye yo wandebaho ahagwe tikumenya no nakure tikumenya tena kwerebera ogo kureba ogo yamuhomka owanje umwana yeza kurgata ishomero ogo kureba azagambe byo kumanya ahagwe kida kubimenya onyesura musazi ko kwana ndeba obunani mutwara wandebaho nyo kiragwire nyo wandebaho asa kiragota kampa kanisa kagamba bingi gamba mazuma ni otakampa kanisa kiragwire kagambe pama bya akore woro na mutwara mugongo ninga nagenda mukwasi yo kuma kuwa mutwara nakujango takampa kanisa kagambe pama bya
nimanye pamoja obingi reko takabaka nsakaza kubigamba nomanya nyanya kumanya nibice kana mwe nwanteganise bisa kubigamba utagambe byota kumanya tinkubimanya kiragwi n'abashija bangaba kubyamira abunkwemanyira nyowe nibangaba kubyamira nyina bigamba nibangaba kubyamira nibanga samara akubyamira n'urenga deba ararya nyendo gama mazima takubyamira n'undi kama 50 nije yitishuka 50 kakugambire ngaki 50 nije yitishuka ndakugambire ebiri yanka ebiri yamawe ebiri yanka shana 5 n'ebiri ebiri ukabaru samara mtarwaju aba boda abakubyamira n'ubanga bakutwara mutawe nibanga ukabaru wiwe abanga ikore no nibanga kiragwire nibanga churu byona nimbigambira nimbigamba umwakwa mwisiro omuntu mubigambira hana kansararo nimbigamba yamani yayenze gamba mazuma ogamba mazuma garuka onameraho kugambira ati wabongeraho ndije n'abashija bangayi abakubyamira mu duka yawe nibanga bisho omuduka kabaru nkantaro aba neshika chiwangambira abashija aba omuduka yawe wiwe omwihagwe tukutkomshagu agamba mazuma muduka tinda kugambira omurundu gumwe ni babiri rinawo ori omusho wa bure nakutwara shopping oi nakutwara kukurukura n'ebintu mutawuni n'emirundenga omushija wa bure nibanga Ngani oryo mukazi mwanyo byabana ngambira byo mbukomera nyo ine kinaga kiragurere kakwe muzabuza ababodani bangaba kubyamira nibanga unamera kiragwire ninyana tugama mazima bari abashija bakora mu rufura ayimba kuretera munyamagwatize bakubyamira mu ndenga kiragwire yo kawabiro ro bagindetera kawariro mwene bakabyamanira kiragwire okasukaduka maso mucenge mucyara beyendeza Konke byabana ngambira warebere nimbigamba bihash tibiriho bambe tibiriho kandi tibiriba tindagambire bama byanye totije kubigamba ni okangambire byo ngumpu name bihe binagambire kwangambire byo rukora mu kikomera bihash yama reka kunchuruka wabingambire reka kumbuzabuza tibiriho warahurire byawe nimbigamba tibiriho omukikomera tibiriho nabi akabingambira omuki nabiha nobiha Eka kunyihamira mwana imbigamba byona nimbemereyo iwe mukazi we yine byo gukora mu kikomera ariyo nabuzabuza reka kunchuruka nterire nyabo tindagambira byanye nkaja ntotije kubigamba ni okangambire byo nkuntije kubigamba reka nagamba babo nakubiha kikomera nyako kikomera omukikomera ezo nation nakubiha ariyo nabuzabuza kiragure cyari areka kubiha akanga twende samara twende mirundi ebiri yonka ngwebere nabwe nagamba 5 ine yitishuka shana no gamba 5 nebi ine nenisho yitishuka ngwebere twara kuri amazima mazima bende zijya twande tuganire ine ni kwenda byona mbagambira mwakwa mu hona shikukorera kandi okegambira kiragwire shobora baro ugwaguze duka Mushoborere ukataho mukono tokine dukare akajugusaka tachiriho akajugusaka rogo kure tokine duka nawe kepuri akabaru chairman akajire kore duka ya chairman po muhorogo ngone kongeraho chikwenda gamba ishobangirirwe gandara reka sararaho turyanka bebembezi tukurukirize turecyo gukora nshobe ukamuherezo go muhoro umanye ngo akamuteko muruvuye ekibanza cyaho haturubwe mwamanyango nyino mugasho nubwe mwamanyango nyino mugasho ategereze kintu yongera nyendazo urre kurumbi wagurogo mukaze kiyagamba mware kintu himbagambira ngo naza gukora mwasama mwaduhurre mirundi azanye nangambe mbwene ntagamba kubi nugambaje nkoryo mukanisa wacetegere nyenda ngambeje nkoryo mwiramizo mazima nargaha ninza duka kuza kukaduka nashange duka jugurisi akajugusa kare twaito ine duki tokine nashange duka gizireki akajugusa babone bakora cyumuga nyenda mazima burre kinte kiyayongera eduke kindi ya mutu waure babata kunkomerayo atogo yayongeraho ki
samara mazima no muduka yenyine yinabentira mwe sente zanje bemba kwata bakutwara mu shenge bakunanga arikusigaho konka cyama no go mukaza gamba mazi mirundi shanje ndakurene ngamba takajiroga akakuryama mirundi shanje ninkushaba unaza gambo banzo mpo muhorogwa utaguma muhorogwa utakore shobe wamuho muhoro unama chema no ndakora shobe no muho chema no ndakora shobe utaguma ukora uza kula muri shobe muri shobe chema ndagwisa kagwa ati chamanu konjera rigene byagambwa byona ninyenda kira kwire bintu ye byona abikwati tugenda umusango tugumarro wabo kasara no kirebo niwe kinkureba mwamisha bangirirwe cyarashare muri cyo turagenda kirabwe tomushango guwero tori chairman we charity tori chairman wa LC1 tori chairman wa LC1 tori kansara we chicweka wechi parisheji nyeno ngambira mazima ugunamubehera tanarganka kadu kakachange tukajuguriza yesente zanje chema bene okurigirira omwani dushobangirira nko kuyashaba kandi nko kuturya bebembezi nimwe bebembezi banyenchakara mwe mureke tukize kiyagamba omukazi wo kutugire nawe omishoga bazirebe hariya ifari tushitamo mu nshonga kubarebe ryo kugarukana bagarukane babya bokwakwana bagire ki namazima hihi no yena ngwate ibintu bya yone namazima yarukora mbikomera sema nejo nichukora kuanga kumwita tumwete tumuta emirundi shanje nizugana shanje yasamara shanje akakubyama emirundi 50 nanye biwe yeni shanje ati nikana akakubyama emirundi shanje nejo nibitse iwe Nehinda Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. Wali yakapia. MTN kabo de super mustairo mpia. Then you kabo de smartphone nebi yakabibiona. Wali yakapia. MTN kabo de super mustairo mpia. Then you kabo de smartphone nebi yakabibiona. Letungire kabo de super. Esimu nse ya smartphone. Lero tungeza GBs 16 zabusha. Tandikana deposit yemtware na nechweka. Lero zindo zishashure mpora mu bicweka. Buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10. Nobasa kushashura buri wiki nari buri kwezi. Kiri yahariwe. Turi hamwe amashemerero gito tigine kizivira. Amateka n'ubushunshurece nibukuratirwa. MTN ni rebero Uganda Communications Commission. Mwami wanje reba ninkura yirira wiyondandi kokora o wasamura reba mazima takambia mirego Mwami wanje ninkushaba nguwonsasire Nindayira Mwami wanje reba mazima tindigarikira kukujemera ecyoringamira cyona
tambura Branco n'amaguru haza mbwene ikinkwenda ngo tuganireho noreba ubwire bwaho bwa muhara witu ukwenda kuswera mbwenu ati noreba ngo ukweze kuba tuhire toko kurukwiza mbwenu bisi waringa batasere ogumsho batas atarumu yargaho yazo mutahoni a stage umushija kwenda kumutasya amubwirire sumu yagira ngo si ubutumu bwamusindikire mbwena aze kubwakira aho waboda mwena ati ni yari niyo yaza n'ubutumwa kishobwe ntugire ngo n'ubutumwa ki ndukumanya mwenu ubwo nabwo tuza kubutegereza kandi ureba bakatugira ngo hato bugenye turaza baza kumutwara tubakorere twita abantu bake icyo masa mwene tuza gukora akagenye kake ahubwo kugira ngo tutaka sinake sente tukakoze sente nyinshi tuza kubajetinga turebe ngo nitwe twayita abantu bake manya twine nito kugira ngo tujya kutwayisigaririza hati numa bugenyi bwati bakoza kureta abantu binji rero ngo tuferwe nga asa konka noreba umushyi witu ati sente nke zinaguriza ikibanja nkamuhereza miliyoni 25 noreba nkaniye nawe wagira nk'iki yakora gukora business yakora business nawe agira ko yakora bukuneye nawe batinde cyo gukora ari cyo gukora sabandamisha konka noreba ati azana numa kuyangambira ngo nawe yineho miliyoni 6
yazina ha account account hati mwene kimanyisa hata ine miliyoni 3 ndemo hati none anagira kiteka teko abo kugira ngo hati na ubari kwenda kutwarwa umushijori yego tikiri kwenda ngo sentezo umushijori yamanyeho amanye ngo ayine sente tikire kimota shimwe kuzumanya abo kuba yazumanya nazo muryaho ninga bikore bya speed abo kumanya ngo ayine sente yego nango nyona nagira ngo cyabasika ezi miliyoni 25 zinamuhiye ubu yabwi n'umushije akaza kushwerwa azingarurize ngamwana apana bazana nuko nanagira areka nko gambere umwana wamutebeka nsize ikintu ki wamurondira akasente ke mbwene umureke umuhereza ze gukora n'umushije yazigita haze miliyoni 25 agito hezo mukaga zibasha tunemwe nawe gende baze babone ntanduka yo kutandikira bumbe kamaka gabo nyona najya ngo nangwe yaje kugenda agende na mukaga zeye kukaza ndazigaruza ngaho mwana ni kibecho mbwene abo kubo batunga maka wabakwasa umuganda nabo batandikiro komurembe gurigenda bareke kukurasa abandamisho niko watisoki ata no ureba umushiki wito byashomere by'ubushobozi kakutandikisa esente nyinshi hati natunga makasitoma bingi kandi agoba munonga nchimanyisa mwe naja kukora nka wholesale mwe guze nka wholesale kanyona tumagwaguma gwena ngo sente twanye tugarukane bahereza umugisha mbwene zihamisho ubaho umugisha uzikora tije turebe Zara okasango lyo mwisi ebitezo nibingi ebyori kurabamu esokuzara okasango lyo mwisi ebitezo nibingi ebyori kurabamu mbire mbwino musiza nayenda kuntasya twakola buri kimwe echo kuntwala kamureto witu abazire bamushima twatekereza izuba eryo kuntwara amusiza atahizo ndizo amusiza atahizo ndizo amusiza tahizo ndizo ayi abasiza tibari kwasigwa ahari tatazara munsasire abo kugira ngo ntahizo mukazo ndijo konka nahabwe enshonga yabekika cyanje ngo muka yawe hine owatungireyo mukazi orukumanywa ngacira gwire
kandi akamushobera nahabwekyo nogwe nabaasa kuba ari nka mukuru we mbwenu nahabw'enshonga egyo arondera ahandi ninye obire noyenda kuba mukwe wawe uri mwana wanjye batashye humura tibekana ati nkirebe ko umushijo gwa batari wawe mbwenu ruhanga wakwinire purani reka kurera tibekana bambi tibekana ona mazima tata narimo amakagwa mukuru wacu kirakwi endagano yitaka endagano kayabe endagano